There are things that you can never just wish away. Yes. Here's some realities of life. The more things change, the more they remain the same. Nike considerations you make right. Ukona hario kinyete. Koguo ndu cio ndungiota guteaniria kana circumstances nacio cia guforce undu ucio mwitanio naguo muno. You see, sometimes relationships fail. Yes. That is historic. Kumatene. Yes. Some work, some don't. With heavy expectations. Along the way, Maka realized they beat more than they could do. They could chew. And sometimes, kana naturally, ukaiwa ngania ni ateire muka. Kana mutumia ngania ni ori? Yes, it's two way. Very brutal. Togikire mutumia ote ya muthu. Kana matiganire. Yes. No le ure. We gotigana kure gukoro gwe profound. Probably some legal jargon, divorce, what have you. Na kwedo matigana na matiganira how. Lidonere. Yes. That becomes the end. Makahona na completely. Sometimes they never even run into each other until their times of exiting the world. Yes. No kwedo koraga riri. Especially men. Niwate mukagwo. Yes. Niwakinya handu. Either circumstantially or maybe you have opened a third eye. Niwajia kuona maundu tona hau kavire. Tondu probably kiondo nakio ni kaingaigiha. Yes. Wagia an ego booster. Nuona peretisi ya booster. Wagite mutumia. Ugakora weri ni warikania nake, but your family cannot move on. Yes. We ni mwatigana. Yes. Ni mwaigania na ni mwerana. Yes. Okarima ngagwa. Yes. Kwajoro koroti ndwaikaririe kuraihu. Riu ukeinuka nake no arainuka kwao aikara kwa thiko igiriri no igua atumanirwo na we ni wamuteire, but the family never moved on. Yes. Matia move on, we okay move. Yes. Umete bororo cia guakora magithura mboco hau. One kiareka guku. Hera ni wa mwita. Uthie cufuri ciaku. Wa mamura uka wa ngari. We tiwe wari muhitia. No wari muhitia. Tonya wa ngari ona waingatwo kundu guku ri. Igwe ni twi we mutumia wa goro. Tonya ciana cieku. Ni ukuona gakuria kahanire guka we. Heo iketo murie. Yasa no tutireke goku akire ku wanyu. Ndakura madiraga nake ona wagura na ringi. That's a very bad situation. Horrible. Ugakora the clan, especially the women folk to nero magitredithagia maundu mau. Mari o mwena wa wateire. Ni maregeire kwa ex. Yes. When whether be the ex, but they have nothing against her. All the name atikanirie mahetia ni mao. Mahetia mari maku. Mundu ucio mwana ucio witu ni arikinya handu akuukirwo ni kiri ateire. Ndio rumere mwene maga hakiri muno. Ndamenyaga riu uyu no. Ni tuciringi tu ambire kunyita. Ni pesa ici ambire kuneo kuria gwa power ri. Icio cia muhire mucarisa. Yigwikira mbugi na riu ndete akwira atiriri no acoke geituba rinene muno wage cio akiuga ni ekuhika tondu ria ndiona magithi muno yatiriri muiretu no tathigaga minji nirona muiretu raharwo ni kigunyo kia minji mundu tangeina makuhuha mwaki atiriri twathiete kuhanda arahanda mbembe 8 irima rimwe tabariki nusi na isi tuni sikinya handu igakiga urona wage sibi tamurore
ona gwituma riu ni aturangu ni aturangu ine ciana nginya ria rorete na mundu ucio ni amutianire na ciana niguo inorire. One to you. Kiri muthimu ene na longe wa kuraihu. Yes. Ucio wa kuraihu matikioya ndo muno. Yes. Uyo thex ri. Ni moya ndwa wega. Wega they interact a lot. Yes. Ashora kwe group cia family atari ya left. Ona niwe ukoragwo office. Wagisto tikwetikira wa beu me group. Nituramenya hi ngoro no iko erituhite. No maundu maria tuteithagia na muhaha. Gutie mundu ungi ungimahota. Niwe nginya niwe watuheithirie bia cia women. Watuheithirie mbeca kuria kwa KWFT. Na gwa Powdep. Kwa pamoja women. Nyakango urarehiruo ri. Ona kirore giaku kirio kou. Kirio kou riu kuga ati ni ukwehera kundu guku ri. Hau ni ugukorwo ugitukanja hanini. Riu tugukuria wangeci please. Ndirio nyukwa. Ito ciana ici ndikirio cuwe. That is your mother siding with your ex with zero chills. Na ex uyu ri oe nginya drinks menu ya thoguo munini. Wairetu ucio ani nginya iye ndo kuona kiria tupanga ene wala tuondu to count pushkin ni kola oenya mwiretu ucio fata muno no moro guo ni hakiria kunderiria nale guo mune mo murathomithia ciana igakiga uma moya na thungu ya mana ruta wira nao ri moi mo kwanja mo mahigi baro arokete no ha mena thikati ciga na ngachibo na ivini niyo acoke ati yo matuko mwe ukoro guku ri wathoguo gutiga handa mboco ayukane kugetha toto toka mahanda gaki tigo kuga wow mona cie huruta na nyoni okuno wow na kuga this is not nini kari wala tire mama ha thingi this thingi ira kwenda kono ngitawa ngeci moiretu mwega mundu reiteo nandu mundu beiteo nandu nginya kanitha ni ari uira ange mauga kisakisheni na hendio muthika bwe hau saseni ciandu. No, it's very unfortunate when your entire clan vouches for your ex. No, never going in a very bad situation. Ona yes. Ona introduce no kanitha no yuga excuse ni moko jetekeria wakesioka. Iyo ne mumu muhuria irohi. Niwe wina tuguka tutu twito. Wangesigaithania. Mwana ucio ni wakuria gwa kamiri. Ni muki uria tugite ino ndigutinda ngitenderia. Emwe we ihuragia. Ukona ni marathie tu machuka gona maundu mamwe ni ukumaimbira. Yes. Wamenya ni mu invite. Yes. Ugacoka in the long run you realize you are the one losing. Na kioka nginya na kiondo sire kwini cia kutigo ciume ngari na lollipop ri na mekanyamira ihu amurore riu ni ekwiritwo guku kwibura ai garume no waria riu we riu mundu menyina wa cukari ungitawa ngeciwane na mundu tore ugietha ki tu maundu mamwe kaba tukeyuragia kana mwana ucio he kundu athiiriirwo okoraga actually your ex no akinyirwo ni uhoro ati mami wanyu ndari na mwiri mwega mbere yaku
Oekinya you know we tuori oekinya thibitari ukamukora nginya ku niwe ni ingiretie mami wanyu kwe marigitari maiga nona na hena si mamenyanire hena si nginya mamenyanie na thi nginya office ya NHIF hedio ukire with your newbie which is takuwa gonori to rugongo ni rugongo ni rwamuaga gukua na mundu yes they decide omurega kana uikare na ria kuru matiko cheese mauga goko matumi ya toy wa mwaura nyoyo wageci totie twato mero wazuri kana watu wazuri kwao nani ageto ciare ile ciana it becomes very uncomfortable for you as a man. No, no, yes. As mere campaign, yeah, you are newfound, you know, damsel. I know these exes are usually they have very good personality. Mariretaga na ndu the wega. Ucine muiritu ya muthemba utangiruta nginya mundu ndu. Ira inyanya na bote tu.